Tigasat. Napalabas, gaputa saan a pinalubusan ni Rocco ni Malyong Arumwar, nagdisnudo ni Panyang amang kuyog kini Monray, amapan iti doktor. Nagpa-second ken third opinion dagitoy. Ket may maysa ti konklusyon dagiti doktor ama opera ti baro. Iti may kadua agundaway, kinasarita manen ni Malyong ni Ariela. Tapno ipakamuna ti kasasaad ni Monray. Ngem kaskas di asaan nya enkaskaso ti amo na daytoy. Gapo iti panagaburido ni Malyong, imbaga ni Panyang addaam muna apagutangan iti kwarta para iti panakaoperan ni Monray. Kabayatan na, nagawid ni Monray iti mansyon ket kinasarita na ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ana pauluan. Tigasat. Kabailanda na ng Panyang, kantatamal yung timang ipaay iti pamatag kanya. Saan ko idakap kabagyan, mama? Da kayon tulakit din a mismo nga inak. Ti saan ama kay paay, mama? Oh, di isu dati pagbalinam nga inaken amam, Monray. No asino ti makaipaay iti sapsapulem. Isu dati ibilang mo nga ama ken inam. Naawatam. Mama? Pimanaw kan dito'y mansyon. Ket iti dayta nga ipapanaw mo. Isumet kan ti panakapukaw ti obligasyon ko kan ka, Monray. Saan mo ta kwarta? Ano anyaman dita? Anayin materyalan apa nagtikit-kit dawag kada kayo, mama. No di kat ti pamatagyo. Kas may nga ina. Akas iti pamatag nga impay da iti papakanyak. Uray pasit laang, mama. Uray ita kumalaang. Di ka di makauawat, Monray. Jakto pa'y maipaay tinain materyalan abanagkan ka? Day tantulakot pamatagan? Ha! Pumanaw kan! Kat pangaasim, tadi kan agsubsobli ditoy. Tamangan no jak makapagtepel, kat pagbabawyam ti maaramid ko kan ka. Panaw! Sige, Tata Malyong. Nana Panyang. Patuloy ako. Ala! Papanawan yon dayta at tao! Malyong! Panyang! Di yun paspas dragon dito'y mansyon! Ala, rumuarkan mo re. Tabagan no. Agwirong mananjay inam. Wen, Tata Malyong. Malyong, itulod ko ni mo na itiruan. Agawa ang mairikap tigait. Wen pa niya ngay nawaw. Sige. Umaikan mo rin, Barok. Darasam. Wen Nana Panyang. Ha! Agpakalaing at talaga dayjay apanyang. Di pa'y nagpakada arimwar. Napanannamanen, Malyong. Ay nawaw. Napanagdalos iti sango ti mansyon, madam. Ha! Inton maminsan, Malyong. Sana tila paspas trakam dito mansyon, ha? Madam. Sakbay nga agpastrak ka itinuasin no laditan. Ipakadampay nga umuna kanyak. Naawatam? Naawatam, kunak? Ay nawaw. Wen madam, naawatak. Ha?
Agpakalaing kayo at at tao! Ay, nawaw. Paritan na. Ultimo ni Munre nga umadak dito'y mansyon. Apay, anya unay nga taaya ti basol ni Munre ken kuana. Tapi akas la allergic ti mata na itaw awir ka. Sa bala talaga ti panagpuspuso da ita Madam Ariela. Ay nawaw. Agom. Gamrod. Ay nawaw. Siguro saan analabasit ti kulor ti puso da ita Madam Ariela. Nangisit siguro. Ay nawaw. Natuno siguro ti puso na. Iso akas na tugali na. Ay nawaw. Nakadumat ng ti inorderyo amakan, nanapanyang. Wen tapno mabsog ta adwa, Munre. Ala, doa talaang amang ibus ka da ditoy, nanapanyang. Wen ipapas mon ti mangan iti agkakaimas at taraon. Sakbay ang maopera ka. Mayat ti taraon diti a restaurant. Tapasig nga organic ti taraon da ditoy. Ngam, amom nanapanyang. Restaurant met ni papak da ito'y idi. Wen nanapanyang. Ubingak pa'y idi Kanayon nak na ikuyog idi ditoy. Adda idi opisina na ditoy apagturturugak no makaturturugak. Kasta aya, Munre. Wen nanapanyang. Ngam idi kwan. Saan kami muten ngayong imay ditoy? Takunan ni Papa? Inlakunan? Kat addan akin kuko sa bali? Kasta gayam. Dala, manganta nga ron din, Barok. Ay, wen nanapanyang. Ngam, apay ngay akit kitaan datamat dagiti waiters ditoy. Buy-buyaan datamat dito'y lamisaan nga ayan ta. Ako, bye-bye am ida. Makayawan da siguro iti kinataer mo iso akit kitaan da ka. Uray mat si ka nanapanyang. Napintas ka mat. Nga uray bakit kan? Saan mo? Saan man nanapanyang? Kasta ti kayat ko, Barok. Umisem ka. Diyak kayat ang makita analiday ka, wan. Nagsangit ak namin itay. Tadinak pinagan ano ni mamak. Naala, di mo panunutan ni mamam. Tapno saan ka nga gladingay, tuwan? Basta adda kami laang ditoy. Siyak, kan ni tatam amalyong. Da kami ti mangipatpatagkan ka. Kani anaya nana. Ay, uwang gayam. Ni Anaya. Sige. Mangantan, wan. Anya nga tayo tinapinta sa pagkwartaan ita. Makaboring kagigyat ito yung mansyon. Papansin mo tayo tao. Angeli, kaslaburido ka. Ang may sa ka nakatugaw dito terasa. Ada parikot? Awan, Kwarta ka dito parikot. Kasapulam ti kwarta niya. Ibagam, taykan ka. agulay magkaman mang roko. Takwarta mo't lang ni mami ti pagkarkarit mo. Tapno ibagakan ka. Dakdakkel ti karbengak iti kinabak nang ni mami. Tasyak ti anak na. Diyak ugali ti agalman iti saan ko ako kuwa, Angeli. Agtal na ka. Sungani iti ugalim dagita nga ibagbagam. Saan man, Angeli? Dakkel di panagram ko iti kinabak nang ni mamam. Inayat ko iti amin na pusok ni mamam. Isa di na kumamot pagpanunutan iti dakas. No napatag ti inam kanyak, napatag kamot kanyak, Angeli. Ipatpatag kayo adwa ken ni mamam. Ay, agulay magkamang roko. No kinabailam nga inyalis ti alipuspos ni mami. Saan kanyak? Anyaya ti kayat mong aramidag, Angeli. Tapno mapanagnaga ka nadalos ti intensyon ko kan ni mamam.
Kayat ko nga rudan nga ikasar. Ngam, di na pa'y kayat ti pa ikasar kanya. Iso da ita ti paglatlating itak. Ta saan samot ang napudno kanyak ni mamam. Sige, Ni, papanamon nga Angeli. Angeli, iha! Ikan kay ti kwartam! Angeli! Paano ti ka sa pulo Puro kaya? at talaga ti darak iti day tamang roko. Tiam mo na siguro, mapamati na kadag iti bagbagana. Ha! Pulos mat Ti kunana, maartistaan nak. Never! No kasta? Kuyogan nak, anaya? Wan mo nre, nag-file akong iti leave ko. Siyak ti mangkuyog kan ka amapan iti ospital. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Agrelax ka lang, ha? Wen, anaya? Kanayo nak nga agkararag? Wan, kasta ti rumbang mo nre. Kabaulam day ta. Wen, kabaalak, anaya? Amok atulungan nak ni Lord. Wan apaman amalpas ti operasyon mo, mabalin mo tumanan ti agtrabaho no kayat mo. Taamok akailiw mo ti agtrabaho. Saan ka di? Wen nga rod, kailiw kun ti agkanta. Makakankanta akon, anaya. Ipapas mo to ti agkanta, apaman ama kapaimbag ka. Wen, anaya. Ado ti arapaap ko iti biyag. Iso ang masapol nga agpaimbagak. Wan kasta ti kayat ko amangagkan ka, Monre. Aywan gayam. Mabiit lang Tairwar ko ti ornong ko. Indulin ko dito yung kabinet kat. Adto yo. Inornong ko ti sweldo ka nagkankanta. Tikita kiti panaglako kiti balot. Kanti tangdan ko ang nagdispatser. Alaan da ito'y. Tainayon tayo iti gastusak ama opera. Idulin mo dayta. Tausaram to apaman nga agimbag ka. Da kaming ti makaamo iti magastos. Kuna ni tatang, makitinulong ka no ni nana pa niyang iti magastos, Monre. Mababain ako na talaga. Da kayo asaan ko akab kabagyan timang tultulong kanyak. Nakasingsingpat kayo amin kanyak. Napatag ka ngamin kada kami. Iso at tultulungan da ka, Monre. Kan siyempre, nasingpat ka ngamin. No nasingpat ti tao, ado timang tulong kan ko na. Anaya? Iso nga itultuloy mo day ta akin nasingpat mo, Wan. Kan patib karam ti pakinakam mo. Tapno malasatam dagiti panubok. Adumdumtang itibiyag mo ita, Monre. Wanya, nagango ka di amin na ulitag? Wan, rokaw. Okay nga rod. Aramidom di kasi tisigod. Kalpasan na. Itulod mo man ni Jepatat. Dahil tangarot ti problema, kanakan. Madaw ti mailako agrintay. Ibaon mo man ni Malyam, tapno at dakat kadwak. Kabaalam day ta ulitag. Makumikom ni Malyong. Ado ti trabaho na dito mansyon. Mapanugak nga gibuna. Aganos ka kadilatan. Sana balit at damat tangdan mo iti day ta ulitag. Katwena na. Anyapay nga. Kat kasi ti sigod ulitag baliko. Rabi iti panangibunag mo, ha? Tapno saan ka amarigatan? Kasi ka ngamin, tanapudot ti darang ti init no italdaw. Ay, tumanudo mo dito ang kanakan. Uray aldawin na, ti panagibunag ka. Rabi nga rod, ulitag. Ay, mapatangak mo nga rod, itirabi, kanakan. Anyat ka butang mo aya, ulitag baliko. Awan ti alalya, mamatpati kan tumat iti dayta. Ay, sanang amabutang ti alalya, kanakan. Bakla lang ti mabutang iti alalya. Nuad na makita nga alalya, akit tiliwag ka. Sa kunto itunaw, tasidag. Ulitag? Dagi tay silaw ti kabutang ka. Tandagi pagpakat iti silo na kay.
Nungay masilwana, ay manjak bita. Nung nasilwana, sada pinartay, di awanan ti kwapaw, nulitig ma. Tila'y bagbagam. Aramatam ti flashlight mo. Tapno makitam ti dalan. Ulital. Ay, nawaw. Anya nga oras ang maopera ni Monray, anaya anak ko. Ibaganto ti doktor na numadamdama tatang. Ta i-check up da pay amin a vital signs na. No okay aminan, mabalindan ton nga operaan. Ay, nawaw. Ag nervyosa ka, anaya anak ko. Anya kay ka di tatang. Ay, dakla kaya't niya padlawin ni Monray itay. Ngam talagang ag nervyosa kay nawaw. Isa pa ila ko tabaligit operasyon na. Wan tatang, patyan tayo akasta. Anak ko, ay nawaw. Malyong, anaya, Ay nawaw. Apay nga da ka pa niyang. Di mo tsak laing ti pinalubusan ni Madam Arimwar iji mansyon. naglibasak. Ha? Umay ko la ito ti kwarta maaramat para iti pan nakaopera ni Monray. Kat kumustan, apay nga da kayo umat dito'y labi ti ospital. Pinanawan mi biit iti ayan na, ay nawaw. Tamapan kami kumait ti chapel to ospital. Tain kami agkararag. Ang napag-isumat nga da ka. Sikat ti pangyawatak iti dayto a kwarta, balasang ko, Nana. Panyang, iso ka di daytan, ta inutang maw, ay nawaw. Wan, ala amon balasang ko. Sikan ti mangigam iti dayto, Sige, Nana Panyang. Agyamanak. Mala, agawid ka nga rudan, Panyang. Tamang ano sa pulin na ka ni Madam Mariela. Idandanagan ka, Panyang. Ang mga numaungtan ka, ay nawaw. Isumurotak kada kayo. Mapantayon iti chapel dito ospital. Agdadanggay tayo amapan agkararag. Nagpayagan ti anak ko anak isarita iti doktor ni Monray. Ay, nawaw. Ay, makapadanag ka talaga. Paging Dr. Diaz, please proceed to Diyos emergency ko. room right now. Aglamiis pa yan dagiti dakulap ka. Gapo iti nervyos ka, ay nawaw. Paging Dr. Diaz, please proceed to the emergency room Ha? right Ay, now. ay nawaw. Aday tantanak ka. Anaya, anak ka. Kumusta? Anya ti ko na ti doktor. Anya nga oras ko operaenda ni Monray, ay nawaw. Tatang. Ha? Ay nawaw. Apay ngagsangit ka nga, ay nawaw. Apay? Apay nga agsangsangit ni Anaya. Gagayem, diyo liwaya na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, napan ni Monray iti mansyon, ket nagpakpakasi daytoy kini Ariela. Ano mabalin, ipaayan na kumamat iti uray basit laeng apamateg. Ngem imbes amaasyan ni Ariela kenkwana, pinapanaw na kitdi, ket imbaga na asaanen niya agsubsubli iti mansyon. Gapo iti dayta, naasyan ni Panyang iti baro, ket kinuyog na Arimwar. Impasyar na iti maysa a restaurant. Iti restaurant nga ayanda, nailasin ni Monray daytoy, ket nakunana kini Panyang, ako kwa iti daydi papana tinasao a restaurant. Ngem nailakon daytoy. Iti panaglabas nga rod daw, impandan ni Monray iti ospital para iti operasyon na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Ti Kasa. Makapadanag ka talaga, ay nawaw. Naglamiis pa yan ti dakulap ka o gapo iti nervyos ka. Ay nawaw. Aday tantanak ka. Anaya! Anak ka! Kumusta? Anyati ko na ti doktor ngay. Anya nga oras nga operaenda ni Monray. Ay nawaw.
Ay, nawaw. Apay nagsangit ka ngay, anak ka. Anyat sangitam ngay, ay, nawaw. Tatang, sakbay ang maopera ni Monre. Ado dagit imbaga ti doktor kanya. Anyat imbaga na, ay, nawaw. Imbaga na ti mabalin nga ibunga ti operasyon ni Monre, tatang. Anyat ay taaya, anak ka, ay, nawaw. Saan man kat di asigurado. Ngam adda posibilidad na masagid ti vocal cord na. Taasidag ti bukol na iti ayan ti vocal cord na. Anya, ay, nawaw. Ang mga nagpukaw ti boses na. Anya, ay, nawaw. Agpukaw. Saan niya agsublipay, kasta ka di anak ka. Nanayonan niya awan boses na anaya. Ay, nawaw. Saan na masigurado ti doktor na tatang. Dado ka nun tinagbalin na pasyente da kasta ti kaso na. Nagpukaw iti sumagmamano alawas, kalpasan ti operasyon da. Ngam nagsublimot la ka no. Adamat ka no dagitay kaso apulos asaanan ang nagsubli ti boses da. Anya, ay, nawaw. Kasano ngayon taw awir ka? No awan ton ti boses na anaya. Isang agkararang tayo, tatang. Sapay na kumatabaligi ti operasyon ang maiwayat kini Monray. Kat idawat tayo. Kasapay na kumata saan ang maapektaran ti boses na. Ay, nawaw. Kasano ngayon no mapasamak ti kasta, anak ko. Kasanon nga iti talinto na nga agkanta no bilang lang. Ay, nawaw. Basta ang kararag tayo, tatang. Intun bigaten ang maopera ni Monre. Panyangay, nawaw. Wan nga rod. Sapay la kuma. Tabaligi ti operasyon ang maiwayat para kankwan na malyong. Wan nga rod, ay, nawaw. Ay, siguro, no di na inlimod na dya sakit na, ay, nawaw. Naala pa iti agas. Ay, wan nga rod Ay, wan gayam. Imba ka amom ka din kan ni Madam Ariela. Wan panyang. Ngam, awan pakibiyangan na, ay, nawaw. Kaslero rumun na pa iki ah. Agpakalaing tumad niya kanta-kanta, anyangay ita. Kuna nakidin. Imbis ko maamaas yan. Saan, mate? Hindi na pa'y damagan, no adaramatin na maopera. Talagang awan bibiyang na, ay, nawaw. Ala, baybay amon. Saan abale? Adda tayo amang ipaay iti kasapulan na. Aginggat kabailan tayo. Tulungan tayo, takaasi maet. Huwin pa niya ngay, nawaw. Naimbaglaki din ata daga katulungan me kini anaya. Ay, gayam. Kasano nga iti panagbayad tayo iti inutang mo a kwarta. Mano nga iti bayadan me kan ka. Kasano ti panagbayad me ay, nawaw. Linawas ka day. Binulan, wino, anya. Ay, saan pa'y laday tati panunutan tayo? Ti pa'y la maipapankan ni Monre ti unaan tang asikaswan malyong. Sige nga rodapan niya nga, ay, nawaw. Dayjay tumot Ma'am Angela. Intaray na ti ornong ni Monre. Singiraksa ay, saanan. Riribok tumanan ti mapasamak no aramidam ti kasta. Mami, maopera ka no gayam ni Monre? Wen ka no nga rod. Kat, diyo ka di ikan iti aramatan na akwarta? Iti anya aga po. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Awanan ti obligasyon ko kan kuha na. Panagkunak, mami. Nasaysaya at no ikanyo matlatta iti kwarta.
Uray pang nayon na laang iti aramatan na iti pan nakaoperana. Anya ti amuyo. Amangan no dinan malasatan dayjay ket ipannan. Amangan no makonsensya kay to. Ha, Amo ka masadot kayo arumwar. Iso asyak natan ti mangipan iti kwarta iti ayan na nga ospital, mami. Unggas mat siguro ti 20,000. Siya kun ti mangipan. ha, iti anya agapo? Awan to apulos ti pakakonsensyaak nga uray mapukawan dayjay at tao dito'y lubong. Ha, bibiyang ko kumakan kuha na ngay. Ha, Makapasurun mo ti kastoy. Talaga ka di adjakon kabailan ayalis ti alipuspus ni mami. Pwede kang matagtagari, Ariela. malagip ko lang amin ti kabsat ko. Ah, Rumwarak no bigat. Tay nakmanensok nalan ti saan panakalo. na masapol, Ariela? Ha, Di mo panunudan ni Samuel. Ta sigurado pinatay dan dayjay. anya. Roko, di ka kumamot agsaw iti kasta. Si bibiyag pa'y ti kabsat ko. Natay nga rudan dayjay. Iso mabalin ka di. Lipatan mo ti may papankun kwa na. Ha. Roko. Pilpilitak apunasen ti dakas nga atap ko kan ka. Maipapan kan ni Samuel. Anggam iti kasta nga ibagbagam. Lading hitak. Ngamjak malapdan ti agatap. Nga adda pa kainaigam iti panagpukaw. Wen! Aklunin ko, Nariela. Siyak tinangipadispat sa kin ni Samuel. Anya. Kunak tupay katroko. Apay anaaramid mo ti kasyay. Huray kasano ti kinadakas Jacobsat ko. Awan karbengam iti kasjay nga inaramid mo. Nalipatam ka din nakabsat ko na jay, ah? Ayop ka, Roko! Timpanag. Umay ka man! Di mo masmasang kitakyag. Para matla ka datati inaramid ko, Ariela. Namin ano ka din yung bagakan ka dito, ha? Masaksakit, anak. Ayakak, adi. Nataltalgad ti pakinagam ko na aramidak ti kasyay. Iso alading itok ti napasamag. Katno dayta ti pangisinam kanyag. Sige! Makamo ka! At dakan ka dayta. Ngam ipasigurado ka ka. Di kanto sardi nga nariribukan, Ariela! Ita, prangkaan nag. Mapakawanag wano saan. Mapakawanag wano saan. Sumangbat ka! Roko, anya kakadi. Di mo masmasan titakyag ko. Masaksakitan na. Sumbatan nak ngarot iti damdamag kang Ariela. Mapakawanag wano saan. Ha? Wan, mapakawan ka. Gaputay ayatan ka, Roko. Kasta ti kayat ko mangagan kan Ariela. Amok matkat ngay ayatan na kiti kasta unay. Saan ka di? Roko, pangaasim. Ibagam no sa dino ti ayan ti bangkay ni Samuel. No sa dino ti nakaitanuman na. Anya? Awanan Rorog day jayan, Ariela. Apaya sa pulong pala. Please, Roko. Ibagam ko man no sa dino ti pakasarakan iti bangkay na. Pangaasim. Agpagpakaasiak. O sige. Padasag akuntakan ti tawa tinangtanak. Amok no sa dino tinangipaknyan na iti bangkay dahil di Samuel.
Nerokaw. Ah, ah. Hello, kanakan. Agsarak ta ulit agbalik ko. Da. Jacket at ito lang cellphone ti pagsaritahan ta. Ha? Sumalog kay tamad lang di ta pantay. Tagsarak tayo ili. Orahin kay Jay. Yawag ko numadamdaman no sa dino ti pagkitaan ta. Bye. Bye, kanakan. Ay, anya nga tati ibagaday di arukaw. Ay, uray ko man ikanak manin iti kwarta. Ta inibos day di Cleopatra ti kwarta. Ay, minay sa anak manin day ya babae. Agasam mutibliti mi anapan iti lugar da ngay. Ay, nagdakal ti binayadak. Sapay yak manin makontak ti cellphone na. Ay, oo na yan. Masurunak na talaga iti daya Cleopatra. Heh, makita tulang daya babaya. Talaga nga itaregaw. Heh, ay, agrobata kiday. Ta sumalo ka kaon. Diti talatan no nagtikot sing agsarita. Ulit agbalik ko. Napatagsakit diti ibagama. Kanakan. Kaya't ko ladamagan kan ka. No sa dino tinangipak niyam ken ni Samuel. Ha? Kidaw nga min na Ariela dayta ulitan. Kwa. Ay, awanin na. Jak amaw. Rangkes di nang ibilangak iday iti bangkay. Nayanod siguro ni tikarayan, hindi nagtunaw. Anya. Ay, pangaasim ka diya, kanakan. Di mon pasapaw ti bangkay, winururog na. Tamarigata na. Wan, di ka madanagan. Ti amok ngamin kat ingkalim ti bangkay. Ay, saan, kanakan? Imbilang kaw itinangato arangkay. Nayano din dayay iti karayan. Okay nga rod ulit ay. Agyaman akmanan. Talaga mapagtalkan ka nga ulit ay. Agyaman ha. Tagapukon ka. Nadanak iti tal na ti pakinagam. Gapo iti inaramid mo. Ket gapo iti dayta. Ikan ka manan iti kwarta. Atoy. Ay, ay, at yaman akmanan kanakan. Tingkyaw at talaga. Nay, at damot tao dito kalapaw ka. Nakataligaw. Na. Asino nga taday ta? Ay, hoy! Asino ka? Kumusta ka, Baliko? Ha? Samuel? Sika? Oh, apay anakigtot ka. Samuel, sino ka diya talaga? Di nang dukot kin ka, inay. Sika tinang tukod kanya. Tidak magkalain! Tidak magkalain! Tidak magkalain! Tidak... Ay, agyaman ak. Tagayin na pelang kayam. Diyos kimo dayay. Ay, kasalam akong sinsya akmanan. Ay, ibagaksan ka ni Roko ti agpaisaw. Ti agpaisaw asaan ko pinatay ni Samuel. Ay, ibagaksan anaduko. No ibaga, sigurado nga ungtan na. Kat sublin na tintid na akwarta. Oh, wan pagbayad ko ah. Ay, suwasanan. Bay-bay aman na ita konsi-konsi siya. At wala amin na ita. Ay, nawaw. No kasta, nalpasin ti operasyon anak ko. Saan pa'y tatang? Madam apay lang. Ay, nawaw. Ala,
Agkararag talata anak ko. Uray kun amalpas ti operasyon. Tatang, madandana ka na. Ay nawaw. Di ko na agdandana anak ko. Tadakil ti kaasi ti apo. Ay nawaw. Ti may sapay apang panunutan. Kasano lang atan numapukawan ti boses ni Monre. Patsin tayo asaan ang apukaw anak ko. Ay nawaw. Kaasimat ni Monre, tatang. Masya na kunay kan ko na. Kasanon no awan tayo amang tultulong kan ko na. Anya lang atan ti pagbambanagan ti biyag na. Ay nawaw. Isu nga rood nga ikarkararag ko nga ikanak kumapay ti apo itatistog abiyag. Tapno mapayabay ko pa ni Monray. Ay nawaw. Ngam no awanak ton. Awan tatanagak. Tamok adi mo baybayan ni Monray anak ko. Isu nga adamot pagsayaatan ti panaginayan ayat iyaw kini Monray. Ay nawaw. Tatang, no apay mat ngamin ani Monray pa'y tinakapasamagan ti gasto. No apay mat ngamin. Shhh! Ay nawaw. Husto nanak ko. Saan tayon adamagan dayta? Tanalabit. Pasatlaeng ti panlubog itibiyag tayo daytoy kada Monray anak ko. Basta kararag talang. Ay nawaw. Anya di ko na yung ibagayo, mami. Anjali. Oh, ada ka di parikot, mami. Anjali. Iha. Ni uncle mo, Samuel. Ha? Apay? Lading hitak nga ibaga. Ngam natayan ni uncle mo, Samuel. Anya? Nakamon niyo iti dayta, mami. Sino tinang patay kan kuana? Jak amo, iha. Jak amo. Basta kasta tinaidanon kanyak. Anya? Apay, mami. Adda ebidensya da amang ipanagnak anatayan ni Uncle Samuel. Ha? Ay nawaw. Nalipatan ni Panyang ti cellphone na. Ay, ang mga napatag nga awag dayta. Ay nawaw. Sino nga tanga dayta nga umawawag? Tinasayat, song patak. Tay pagak analipatan ni Panyang ti cellphone na. Hello? Hello. Sino na ito'y? Apay nga dagan ka ti cellphone ni Panyang? Apay ang pinakibyangan ti cellphone ni Panyang? Ay nawaw. Katrabahwak ni Panyang dito'y mansyon. Nalipatan na to'y cellphone na. Iso asyak tinang sungbat iti daytoy. Ay nawaw. Sika? Sino ka kaday, ha? Ala, di mon pakibyangan ti cellphone ni Panyang. Idulin mon. Bye. Hello? Hello? Ay nawaw. Sino nga taday jay? Asino ti imawag iti cellphone ni Panyang? Gagayem, di uliwan natinggan ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.